crna kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna kronika je. Tu možeš vidjeti sve, silovanja, pedofile, dilere, ubojice. To crna kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna kronika je. Tu možeš vidjeti sve, silovanja, pedofile, dilere, ubojice. Svako voli pročitat, na delki pogledat vijest ubojica murijaka koji ne želi se predat. Generalno sranje, Zagreb opsadno stanje. Dva murijaka ubijena, jedan teško ranjen, vijest odmah te naježi. Ubojica bježi, neka cura je oteta, da slučaj bude teži. Duge cijevi na cestama, specijalci u panzirnim vestama. Sve se zakompliciralo, čerka predsjednika je nestala. Ona je taoc, ubojice u bijegu. Neko vidio je auto, sumnjivu stranu regu. Potjera u tijeku, za njima obruč se steže. Ko da rat se sprema u gradu, a ovi mirno bježe. Mačke zabijaju, psi reže, ubojica klinku veže. Dok tamo traje očevid, murjaci u krvi leže teško. Ranjena osoba s početka je preminula. Ubojici istih na pamet ideja je sinula. Zapalit će HNK da svima odvrati pažnju. Biće vruće labuđe, jezero labudi, ljudi na ražnju. Tako kazalište gori, Zagreb s pustinjom se bori. Ubojici odviđaju za pljačku, prilika se stvori. Dere se, kurvo otvori ili sve ću vas umorit. Odmah nakon radnog vremena treba otvara vrata. U Finiju Draškovićovoj od predvoja prvokata. Ratatatata, ubija zaštitara do bankomata. Hoću vreće s parama za 5 minuta do prvog sata. Ljudi čuli su rafale, prolaznice muriju zvale. Specijalci odmah su došli, formacije pred ulaz stale. Pune cijevi do vrha, ubitnik od vrha. Zeleno svjetlo za likvidaciju, cesta ispražnjena suha. Killer izlazi, kroz predvorje gazi. Pušenje, na smrtnu presudu nailazi. Murija ga je riješila, našla predsjednikovu kći. Tako crnu kroniku prate i vole ju svi. To crna kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna kronika je. Tu možeš vidjeti sve, silovanja, pedofile, dilere, ubojice. To crna kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna kronika je. Tu možeš vidjeti sve, silovanja, pedofile, dilere, ubojice. Svaku večer u parku nastrada nova treba. Osumnjičeni muškarac, viši šta voli jebat razni dijelovi grada. Murijaci traže gada, silovatelja brutalnog koji strebe napada. Bira prikreke mračne, se trga grudnjake gaće. Šokerom mu nesposobljava žene i onda po njima skače. Aktualna vijest je bila lanac pedofila. Bolesnih perverznaka, grupa nastranih debila. Snimaju filmove, seks s malodobnom djecom. Slike golih mališana, sliza licom i perecom. U parku na plaži Murija već duže ih traži. Ako imaš informaciju, slobodno im kaži. Jer rade strahote sa klincima prostote. Bludi razno razne nakon šta grupa ih otme. Diler je pao na prelazu za Ljubljanu. To je stroj na 3 prelaza s istom robom u jednom danu. Al glavnog još love, u igri je puno love. Nekih 20 tona zapakirano u bove. Nema ni bova ni šlepera, svi traže poznatog repera. Glavnog osumnjičenog nesto sa vrećama šećera. Love i tipa, nekog šta mikrofone ubija. Terete ga za terorizam, bombaša MC-a. Ne ostavlja nikakve otiske, ali ostavlja vatreni trag. Zapaljeni broj 100, Murija ne zna koji vrag je. Kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna kronika je. Tu možeš vidjeti sve, silovanja, pedofile, dilere, ubojice. To crna kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna kronika je. Tu možeš vidjeti sve, silovanja, pedofile, dilere, ubojice. Ostala je doma sama ta mlada dama. Na pucu joj jučer otišli tata i mama. Vikend provešće u kući, a samoća ju muči. Al neće biti sama, provalnik tranu će ući. Uputila je poziv ta cura na TV2. U 3 poslije ponoći u šoku na smrtu plašena. Ovdje policija, dobra večer. Neko je u kući, ruši stvari dolje u prizemlju. Ko provala mi zvuči. Teška forma straha, tiho hvatanje daha. Mora ostati sabrana, blizu je psihičkog kraha. Bježi iz sobe u sobu, uz tišinu ko u grobu. Kad zalupe se vrate iza nje, to je propuh. Provalnik bere zvuke, uzima utoku u ruke. I tada počinju skrivača po kući još veće muke. Skriva se u sobu mame i tate, dok koraci tipaju prate. I moli dragog Boga da starci joj se vrate. Da Murija dođe što prije, sluša provalnik di je. Ne čuje baš ništa, možda je otišao si prije. Da otvaraju se vrata, crni čovjek ulazi. Saginje se ispod kreveta, curu ne nalazi. Izlazi iz sobe, do garderobe odlazi, pazi. Ona na nešto tada nagazi, tip vraća se u sobu di bio je malo prije. Baca pogled okolo, skenira i gleda di je. Otvara vrata, odmara, glasni vrisa kuću para. Repetira utoku, po glavi tad je udara. Diže cijev prema glavi, prst na okidač stavi. Nasmije se i samo pa napravi. Yeah! To crna kronika je, tu možeš vidjeti sve. Ubojstva, pljačke, palež, duge cijevi, otmice, to crna